Мен Bulmuz ауылында туып өскен, ғұмыр бақай Bulmuz ауылында яшаған Уннар башқұрты ұрыуы Құлсықай нәсілі Фидаил Сафин боламын. Ғұмыр бақай ұғытысы болып ішлән, әлі вақытта хақлы ялда. Қазіргі Қарел районы территориясында біздің ең зор ұнлар ұрыуы, онан қала балық сұрыуы, туанып ұрыуы, һәм екі ауыл біздің елдәк ұрыуы бар. Өріш күттілі, өфі жылға бойындайын. Соңғы елларда ұру тарихы білән, бикнік қызық сыналар халық, қойда барсан да өздерің ұру тарихларын білелер. Сүнкі соңғы вақыттарда Салават Ишмухамедовтың китаптар, оның тәсілінде сыққан китаптар, һәм шәжірі бейремдері, хаумыз ауылдаштар деген тәрбияви саралар бұл мәселеге иқтибар арттырды һәм қойда барсаң да, қойда қарағанда олар өздерің нендей арудан қоян келгендерін білелер. Қаридел районының аруларына бағышланған дүрт китапта сықты. Шуңа оқшатып, хорой башлагыларында, әйдәгіз арыстар тарихында іштегелі, әйдәгіз бізді башқұрттар білән бірге ғұмыр вақи харби қызметте ерген мишерлер де бар бетін, татар төбірттелер, олы мишер ауылдарын тарихында іштегелі, нетелер, мен шундай нелер білән ішлей башлагаз, бұлышырға нелер табырмын, фикірлер әйдішірмін деймін енді. Шундай үміттері бар. Өздерінің халық өз тарихы, өзінің ата-бабалары тарихы білән бектің қызықсына. Совет заманында қарттар арасындағына ол хақланып келейді, әйәштердің оңа бек иқтибар етмейлері, оның тұрында қарттар келе башылады, бұл әбілер хөзі, нелер хөзі деген білі. Қазір қайсылар елені отыраң, шу вақытты не тыңдап қалмайым екен, не yazып қалмадым екен, міне қазір керек дейдер. Уақыт өткен, ярты тарих қабірдерге көмілген. Өздері білән тарихты қарттар қабірдерге алып кеткенде. Уақытында, несі кетейім, идеология болғандар енді ол, бик тарихқа, өз тарихымызға иқтибар бик аз ебет, бик аз. Күнбайыш елдерінің тарихын яттан біле едік. Бұл кім, не деп қарасаң, бірей мифийский геройды шартладып елеп білелері. Өзіміздің мифик геройдарын елей, бұндай милли геройдарды қарасаң, мен тұрып қалайды. Қазір елікеге білән, қазіргі орасы, көк білән жер орасы, бәлкі бұңа интернетлаштыру да, технологияларының артуы да бұлышқандыр. Халықтың, бегеректі яштердің мұңа қызықсыну көп. Мына мен, әлі хақлы елда болсам да, әлі біреу келе, әлі екеу келе, ойына бір-екі шәжірі түзірге тұру келейінді, ұрап келелер, ішләп бір әлі оғай, хинді бұла, теп-нетіп, бір әлі балаларға қалдыра керек, нелерге қалдыра керек. Ол да уже бүтін бізді ұрылар тарихын, заттар тарихын мен бүтәхіне ішләп бүтірдім бұғайынды. Іштәп өттім. Қой бірдері қобаттан келіп сұрайлар, әйді түпкірек тағын кіріп болмаймет дейді. Метен бұлған документтар білән ішләп әлі қалғандарын түгі. Мишер, несе кетем, келінлер де болған бетін, біздің мишер келіндер. Олардың, несе кетем, перепис бойынса бар, олар көбісі Мәскеу архивтарында соқлана өтіне первый, второй нейді, мишер ауылдарына қан.
Şular da tabay niteygalı dep niteler. Mına kızıksın köp. Ete yaklap men balıksı Kılsukay nesili Yusuf Kıl nesilinden 35-nji ýylyna buntar bulup yürügen Vastaniyada ese ýagyndan ýugary Karış oğlundan Mişer kızı Batyrşanyň Gümer nesilinden kite. Batyrşanyň ne bila iki tuganynyň kite Batyrşa nesilinden kilip çaý. İki nesilden de qarahan iki ýaktymda bu neyse ketýän. Bik özüňe kişiler bolganlar indi. Mına nese ketýän Garifullah Kikov ýazap etdi. Kazanqa barsam men tatar temelerdi. Mында öfige kilsem men başkurt temelerdi sen ikenset ne bitende şajarysynyň ozagynda da ýazyp goýupdy. Teginde barsak ne, mында barsak ne dep şajarada ne diýip alpgan. Ol tüpten kilýändir. Nese ketýän. Meniň fikir. Ol dialekt bularga täşir. Nese ketýän. Çünki başkurt halky neden tege bir neden gana toralyp nitmegen türlü urularyny özüsine alıp uyuşkan halyk bitinde. Mine men bulay diýip bileýim-de. Dolany garasaň kiň ýylga bitinde. Aýma bizning şol şäbit wap kilýän ýylganyň näinde kartana garaganda Ural tawy, Tünýa Ural sygyp duran. Okkanda şol nige berilip ilegip kalganlar tegenler. Hala ýyla kilýär şunda biz halyk bolup uyuşkanmyz bitinde şunda kilýän türlü dialekt ne bolup kilýär. Mine ruh boýunça biz nese etýän tilder nese ýaz aýrylsa da ruh boýunça biz bir türlü. Neden ruh boýunça mına tatarga ýakyn hileşseler de ne boýunça nese etýän mentalitet ne boýunça nyk aýyrma tatar bilen bizning mına tünjak baýaşnylar hatyalar ne bolsa mentalitet вообще temizlik bütünle ikinci türlü mentalitet biz başkurt nese etýän osabalyk qanda bar ýerde basyp turgan alar üzlerini uverenle ne özüne üçün berilgen tatarlara qaraganda men sagışdyryp turam. Qaysira tatar kelinlerde bar bitinde. Biz alar nese hattulaşyrga ýaratdylar. Hatyrga. Alar hatu sokalga ýa. Böyle hatu sokalyk nese ketýän. Bizde nese ketýän öz ýerinde yer bizde iň birinçi nädip tura tuganlar neler anda oksa ne baýlykka bek nitip barmaýlar degen. Birilip barmaýlar şonday. Mına ne tatar degen nitiler bitin. Ular hatusyz galyp, ular da nitip etmeýär. Käm etip etmeýär. Nu mentalitet şonday bolar. Hatusy halyk. Şulay etme, hatusy bulup da bolmaýyndy. Şonu ol tabiattan kelýär dep bileýim. Landschaft degeni. Tabiattan kelýär. Çünki ul ýakda tege söze ýoldary köpürak netken bitinde şol kisişken. Şoňa bizden de ol sözdege berilip barmaýlar indi. Şonu Garifullah Kikov etmesti şäjgit tilli, qary illi biz urman başkırtları. Şeýgir etip nitip ýazgan. Qoýan kilýär. Mine Kuňur buganyny okaýmy? Kuňur buga episyny oka. Hatta ol tege künjak taraf ýazylyp alınga bolsa da bizge gagla. Bizning ýani bik oňnap turmaýlar. Ne? Miney başkırtları miney batır başkırtları başkırtları tünjak başkırtları diýip ýazylgan betinde tünjak başkırtlaryna nige kelýär, ýardamga kelýär, hem kilin alıp gaýtar. Mine serjget til qoyan kelýän bizning. Serjget til. Nu serjget tilini oňaýsydyr indi nese ketýän. Recitativ bilen helene turan. Ana şu taňdysa ýenge bizden timin. Bizning til.
il ne, miney batır ne, il. Mine illik nesi geytey mine. Qara il. Qara te burungu il bitinde. Mine. Mine qara idil hüzünde. Bitinde kızıkkına nemelergende qara tege. Oq qara tiler aymen. Min nesi geyteyim. İkinci türlürek fikirde. Qara tugul ol qara. Qara. Burungu. Burungu. İdil sözünde. Yılga neytiler? Yılga bizden. Yılga var, şişme var. İdil hüzü kilgeni. Yette ilden. Yette il. Burungu yette il. Qara yette il. Mana işe bitireytin qara idil kilip sağa. No, tege üz bildilerine identifikasiya degende ol tilden gina tugul bit, ol ruh in birinci. Men ruh turunda helak ettim indeyme. Til men nesi geteyim. Başkurt tilinin Tünyak Günbaş diyalekti. Ol Tünyak Günbaş diyalektinde neyde işe 7 hilaş var. 7 türlü bitinde. Qaysidir tatarga bek yaqin. Mine biz bulay gana aytam. Teatrçılığını yağında alar pıçışmak dep söyleneler. Bulay buraygarak nelerge kelsen alarda ne? Mügüş. Edebi dilde müyüş bitinde. Mine qaysından etip alırlar. Biz ne? Mügüşke öğrengen biz mügüş mine. Mügüş. Diktan turanda men meni bik huplarım. Yıldan yıl men birinci yıl gana tugul. Bitinde bu diktant önstra yıldan yıl mana şu diktantga qoşulsalar, hany yazısalar, hany ortadan men mına quvonam gana. Bu kerak iş takip. Mana bu yıl ne kebek nesi geteyim opet men isek başka tsansiga aytırgan. Tecrübe kebek Tünyak Günbaş diyalektinde de yazıp qaradılar. Edebi til birovgina bulurga tiyiş. Ol diyalektler ol har bir halkta har bir nide var. Mana men bulay Rus halkı bilen aytam. Rus tili tiler. Ne onun diyalektleri yok mu ne? Mana qarayım. Okuyut, yakuyut, çakuyut. İli totardığını al. Mana menin ne? Kilin, bizden kilin Tambov tatarı, Sibir tatarı tillerinde. Onun tili menda Qazan tatarları tili ikisi hileştiler, bir-birini anlamaylar. Alar tatar bas tip verirler, aymen. Diyalekt kirisinse yayılırga tiyiş biz. Mana şu edebi til arkalı halkты yayarga tiyiş biz. Edebi til bizning tege Orusçalap etkeni yablika razdoro bulurga tiyiş tügün. Ol diyalektler bulurga tiyiş, qolol, ol halk tili. Bitinde edebi til halk hileşinin bir kisagine bitir. İğni halk tili. Edebi til ofitsialni niteligine bir kisagine ol. Mana ne tillerinin fenen okusan in birinci halk tili, halk hileşi. Anda edebi til var, anan kita diyalektler nidel. Halk tili qalırga tiyiş. Halk tilinde diyalektler abi. Bar bula qalasak da burundan mana menin oq bobay var ya. 1924 yılga neni 7 klas bitkeni bik negine ol bulay tebete. Mana bu şadılar kilip okutup bütün tilimizni bozup bitirdiler. Çünkü 20 neçenci yıllarda 34 yılını bizning rayonga komissiya kelgan, Başkırtsa okup bergen balalardı, Başkırtsa sıkkan gazetani, mendani başka halk Başkırtsa hilense de
рәсми тегене делопроизводство тиле ниде лучширак деп татарга көчүргөндөр да кеткендер. Башкорт тилинде сыккан газета татарса деп шунан бир балны 85-жылларга хаттан келип татарча окутулду. Карайгыл районунда бир башкорт мектебиде бир татарча окутуп келдилер. Һәм ул неге нисегете модага кирип кетти. Татарча һөйләнсәләр укымышлы кеше кебек. Үз безнең телдә һөйләнсә, авыл балаһы дигән булалар. Без теге әдәби телдә, татар әдәби телендә чабак дип сөйләнгән, чабак төртте дип нителәр бит инде. Без сабак дип бер нидә официальный представитель адам итә бит язылганда нима булды? Сабак сызды. Ди авыл балаһы дип чабак дип әйтте. Юк микән сабак хатты? Менә шул ул модага кирип китте. Теге имеш татарса һөйләшсәң, син укымышлы. Үз диалектыңда һөйләшсәң, үз диалектыңда. Башкорт теленә бик якын ул. Һөйләш дисәң дә, син надан укымаган никебек кеше кебек карайлар. Нидә? Шуннардан сыгып, нәрсә әйтергә белә? Бу просто хөкүмәттең нисә әйтәм, политикасы теге аркасында килеп сыккан хәл генә бу. Менә шул вакытны әле дә хәмер шул нитә. Менә Карагил районында әдәби телнең, башкорт теленең киңәйтергә кирәк, кулланырга кирәк дип. Нисек киңәйтәсең? Чөнки язитәбез татарча сыга, русча сыга. Ул администрация газетасы бит, әйме? Администрация безнең не? Орган государственной власти. Газет русса государственный язык, понимаем. Шуны да дубликатаның указлар не газеттан иде башкортчалар не тирәтиш. Без Татарстанда яшәмәйбез. Нигә безгә аны татар телендә әйткәннәр? Нисек инде ул? Бу нине үзгәртергә кирәк менә бу. Бер мәлне сыгарып калдылар башкорт газетында. Рус белән татар газетына башкорт дәүләт теле кушымта алды. Бу телгә мөнәсәбәтне ни икән күрсәтә. Мин килешерим белсен, рус теле дәүләт теле, башкорт теле дәүләт теле, сыксын, кушымта белән татарча да сыксын. Монда килешерим мин. Килешерим. Шулай булса. Бездә киресенчә, как будто без Татарстанда яшәйбез, теге башкорт диаспорасы гына кебек монда. Моның өчен кушымта гына тегене. Сыгыра. Уны да бетереп, хәзер Янтияп алты районга гына сыгырга. Шулып калды. Менә төньяк көнбайышта основном шулай. Менә бу политиканы үзгәртмәйсә, телдең куллануын киңәйтмәйсә, biz bashkort tili ko'p minital bir nende fatvalar nechik bilmaysak aytaman. Eng birinchi ana shu gazetalardan boshlarga kerak.